Lo libuyile kuyawugeca umhlanga esitsitsini kaBhamsakhe. Libutho libheke ukuthi lethule umhlanga embi kwemakhosi ngelisondvo esigodlweni eLutsitsini. Kulandzela kutsi libutho lembali lencane lento yomsebenti lebelithunywe lona ngemakhosi esitsini kaBhamsakhe selibuyile. Liholwa ngemakhosatana esilo libutho libe nendlela lenhle. Ibutho lelincane lisuke emphakathini eluyengweni liwuphethe umhlangano omuhle futhi longasebenziseka. Injabulo ke beyisulo icicima kanjalo nangendlela neshisekelo beyisulo ingilesetulukile libutho. Umkhosi wemhlanga utawuchubeka kude kube ngumsombuluko njengoba libutho lembali libheke ukuthi nelisondvo lethule wona umhlanga emakhosini esigodlweni eLutsitsini bese kuthi ngemsombuluko